Imaynalla kasankichis wawqi ñaña masikuna hallalla kachun kay proyecto cultural Yes Hisari kunan parlasaq kay coronavirusmanta tukuy runaka kay coronavirus manchakunku chayrayku ñuqayku coronavirusmanta unquymanta hark'akusunchis chaypaq kankunaka kaykunata ruwanankichis tiyan. Basiman kutishaspa mana imata tuqpiychu. Iskay Zapatuykita punkuman saqirpay. 15 Uywaykita puriykachaq rinki, chayqa chakisninta mayllanayki tiyan. Tawa Celularta, gafasta, llavesta, imastawanpis algodonwan hampi, alcoholwan llimpuchay. Pesca Imatapis hawamanta apamusqaykita manara hallch'aychu, lejia nisqawan sumaqta llimpuchay. Soqta Yuyariypuni mana tukuynintapuni desinfectay atisunmanchu, imatachus munanchis onqoy hampina pisisunchis. Qanchis Achasniykita hurqukuy, chaymanta bolsaman t'aqsanapaq churay. Pusaq Bolsata, carterata, llavesta imapis cajaman churay. Hesq'un Cuerpuykita mayllakuy, mana atispaqa makiykita saparratu mayllakuy. Chaykunata ruwaspaqa tukuy runa coronavirusmanta hark'akusunchis. Ñuqayku ruwayku kaymanta Universidad Pública del Alto, Carrera de Lingüística e Idiomas, Proyecto Cultural Yes Hisari, Arusha tinta aphañani, chaymantapis Urosalud, Doctor Roy Mama Neurólogo, sumaqtapuni yanapawayku.